Mas Bang, sorry ya Bang. Iya, tenang aja. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi nih di channel Encang Akmal. Kali ini Encang lagi ada mau santai di pinggir danau nih teman-teman. Tuh danaunya teman-teman, luas banget teman-teman. Kira-kira tuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Encang Akmal. Hari ini Encang lagi ada di pinggir danau nih teman-teman. Tuh lihat danaunya teman-teman. Kira-kira Encang kali ini kita bakal dapat apa nih teman-teman? Ayo teman-teman, kita berburu mainan lagi teman-teman. Wah, ini dia teman-teman, kita dapat ondel-ondel lagi teman-teman. Tuh, ondel-ondel warna oranye teman-teman. Bagus nih teman-teman. Wah, mantap. Kita kumpulin dulu teman-teman mainannya teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Kira-kira kita bakal dapat apa lagi nih teman-teman? Wah, ini dia teman-teman. Ada lagi nih ondel-ondelnya teman-teman. Wah, Wah, ini ondel-ondel cowok teman-teman. Mukanya warna merah nih, bagus teman-teman. Bajunya warna orange. Ore, dapat lagi ondel-ondel teman-teman. Sekarang kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita rapihin dulu teman-teman. Ayo teman-teman, bantu Encang cari lagi teman-teman. Kira-kira bakal dapat apa nih teman-teman? Wah, ini dia teman-teman. Kita dapat lagi ondel-ondel di bawah pohon bes. Wah, ini dia teman-teman. Kita dapat satu lagi ondel-ondel teman-teman. Wah, ondel-ondelnya lucu nih teman-teman. Ondel-ondelnya ada kumisnya teman-teman. Wah, alhamdulillah Encang dapat lagi ondel-ondelnya teman-teman. Sekarang kita taruh lagi di sini teman-teman. Ayo teman-teman, bantu Encang cari lagi ondel-ondelnya teman-teman. Kira-kira kita bakal dapat lagi nggak ya? Wah, ini dia teman-teman ondel-ondelnya teman-teman. Wah, dapat lagi nih ondel-ondel teman-teman. Ini ondel-ondel perempuan teman-teman. Wah, alhamdulillah kita bisa dapat ondel-ondel tepi danau teman-teman. Wah, seneng banget nih pokoknya nih. Kita taruh lagi nih teman-teman. Hari ini kita dapat 4 ondel-ondel teman-teman. Sekarang kita bawa pulang dulu teman-teman ondel-ondelnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa yang belum pada subscribe, di subscribe channel ini teman-teman. Sampai jumpa, assalamualaikum.